Imam posebnu čast i zadovoljstvo što je sa nama ministar poljoprivrede Slovenije, gospodin Židan. Mi imamo veoma dobru saradnju sa Slovenijom u oblasti poljoprivrede i zahvaljujući veoma agilnom i aktivnom ministru poljoprivrede bili smo u prilici da i do sada razvijemo niz programa koji su bili usmjereni kako na podsticaje razvoja pojedinih sektora, tako i na izradu dokumenata koji su bili značajni za napredak koji Crna Gora ostvaruje u oblasti poljoprivrede. Mi smo danas iskoristili susret da dogovorimo i buduće korake. Razgovarali smo o iskustvima koje Slovenija ima u oblasti šumarstva. Naša je ocjena da iskustva Slovenije mogu biti veoma značajna za promjene koje tek treba da uslijede u Crnoj Gori. I ja se zahvaljujem gospodinu Židanu na tome što je podijelio posljednje iskustva i nove ideje sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede tokom razgovora koji smo upravo završili. Također, razgovarali smo i o mogućnosti formiranja jedne posebne komisije koja bi imala fokus na poljoprivredi, na ruralnom razvoju i šumarstvu i hidropreradi. Mislimo da ima jako puno prostora koji treba iskoristiti i da ukoliko poguramo poljoprivrednike, ukoliko poguramo privrednike iz ovih sektora, da imamo mogućnost da ojačamo i dalje saradnju između dvije države. I na kraju, da bih ostavio malo prostora i samom ministru Židanu, također smo razgovarali i o mogućnosti jačanja saradnje u oblasti istraživanja, obrazovanja i povezivanja nauke i poljoprivrede. Mislim da se nas dvojica jako dobro razumijemo u toj oblasti i shvatamo koliko je važno i značajno uvezati ove sektore sa poljoprivredom, ali na način da koristimo praktična istraživanja i da primjenjujemo rezultate takvih istraživanja u oblasti poljoprivrede. Slovenija je tu nekoliko koraka, najmanje ispred Crne Gore, i to je također oblast gdje možemo koristiti iskustva Slovenije. Ono što je naš operativni plan jeste da sljedeći susret bude tokom zelene nedelje u Berlinu ili takozvanog Berlinskog sajma poljoprivrede i nastojat ćemo da neki od ovih ideja o kojima smo danas razgovarali već do tada realizujemo i pripremimo i eventualno potpišemo memorandum o saradnji. Eto, u najkraćem to bi bio sadržaj naših razgovora. Gospodine Židan.